Loron dia malu karena yang kanal televisão Timor Post tanto iha railar nom iha railiur. Hamutuk fale hohau Augusto Sarmento iha programa Timor, artista Timor. Iha edisang ohing ita iha baina kaida, baina kane la selu la fong iha itania ohing liliu iha itania telemóvel sira, figura ida iha rede social. E horas na nia iha itania soring ita sei bakunya senia nini personalidade sira horas na dak sai mek ni halo e on samek nia bele sai famoso iha rede social. Loron diak dia tirma ita ba rona ita ba dada lia direita ho itania bainaka ne bele apresenta ita botnya nara o bele conta história ito kono ba ita bot ne selos how mas lahatene ita bot. Okay. Dia hoto how magtitihobang narang namin magfamozulos iha social media hanesan page TikTok. Agora dang how nudal jovem namin mag-influencer iha social media. No agora dang mos how serviço hanesan salesman iha phone house and WTL Timor-Leste. No ba iha hanya personalidade nudal jovem how tem que criativo. No how rasik tem que criar buat nabi magdiak at ne how belo famoso ho buat nabi magdiak iha Timor-Leste. Karik se lembra hahu tame he TikTok ne satinan mak. Hafeng hahu iha TikTok tinanida iha 2023. Iha na ba how nudal salesman marketing si phone house niyan. How tem que criar TikTok ho buat nabi madiak how nudal hanesang itabel dihan fan telefon iha Timor Plaza. Unsa hatu dada ema o gema to hola amnya produto si phone house ne lalais. Maneira da TikTok né, how tem que halo famoso, how hanesang influencer comedian. Então, yan na ba phone benefício dia close my how hanesang sayo na top seller dala balak ko na hiya phone house. Dala rumah ema balak mag esforço los ato dada customer ato fan telefoni. Mabe ho maneira de makonhece how titihoban dala rumah ema langsung may buka det hara Timor Plaza, langsung sosa telefoni de mag iha phone house. Mabe siya kay dami kak sosa telefoni phone house, mabe titihobang mateng que atende. Okay, titihobang pronto ato atende tabot sila ho diak ho seguro. Força husi rede social. Plataforma ida makanan TikTok. Além de ser selo ida nebe ita conhece hanesan TikTok. TikTok fono benefício. Utilizador hanesa faina da aitania bainaka rede social nia bele haturu expressão, haturu talento, capacidade nebe iha consegue promover nia sai influencer. Karek se lembra bahira ai conteúdo de nebe famoso liu hetam visita ka click viewers ne barak liu. Iha momento iha sekali ami ha produto phone ba Samsung Galaxy A52 né primeira vez nya tama iha Timor husi phone house lasik ma distributor autorizado ba telefone iha nesan Samsung Mint GBS na mahiti maleste. Então no momento Samsung A52 tama ni nia water resistant nia itabeledihan hobang babe. Hamak saya hanesang iha promoção lançamento ba A52. Então, nga nabahaw, sempre dihang, bele may hari amin na telefone A52 niya anti-air. Então, how do, lorong kolega siya sempre dihan dyan anti-air. Então, how do video na, unsay tatengi ko liya anti-air, how tingka sa hanalifan rasi ko telefone niya, bele hobang babe. Então, customer sila to labari kikuang, closen sila katos fake siya, tama may sempre bolo diyan, pai, main sila to hari telefone dyan, bele hobang babe. Então tá tendo lá baik sila foi ensaio, se não passa ser criativo, só tá saindo infância de bolo. Dani bele roban lá, então titi roban ami ba, não mais sai, hala bele roban house roban de telefone, Samsung Galaxy A52 phone house. Então ani halo na sai na serviço, então halo na hano video hiusi TikTok dan ai fan telefone phone house da roban babe. How sai serviço lá baik sa bolo how titi roban então how dani kilas how hasahanaran titihoban famoso to hin lorong. TikTok kita buat iha followers hira.
Agora daw haya followers 51.400 ka. Okay. Ini Yeah. Timor. Ya Timor din. Okay. Followers sira manda mensagem que ia TikTok. Agradeço los ya followers barak idane nudal ya social media. Endos barak mos hetang husi hana followers ne. Bol hau ba promosia ne. Mebe hau importante liu ya hau nya serviço fatin rasik and WTL Phone House. Agradeço los habel hetang followers husi ya promoção Samsung de hobang ne. Namos iha selain husi Samsung dane habel hetang endos husi iha selo sasansia selo. Okay. Maluk sira. História neve foi em Tarona kata ni termo técnico lolos maka produto telemóvel neve water resistant kata neve bele aguenta bahira moti ha belarang mai be itania baina kane muda fale termo ide kata telemóvel bele hoban bele hoban kala mes karik hoban ne bele hoban ora sira ka o insaga. Ya, agora daw ami ha update na ya antes ya Galaxy A52 belhobang babe niya duração 30 menit. No niya narog 1 meter. Niya bele lori haris piscina, bele kona udan la problema, bokon saida det bele lori telefone neba. Importante hola husi phone house. Samsung Galaxy husi phone house. Iha na ba ami se explica detalhe liu kona ba niya water resistant. Niya bele kona tasi. Mabe tasi tahate na katak tasi ne mer, telefone ne electronic, então saime tem que lori be le mineral, tem que fácil tool, que es la fácil tool tem telefone la aproveita. Okay, além de nessa endorse, nós halo promosamba empresa na beta bot serviço ba. E durante serviço diário, hasoro cliente sira. O insa comportamento cliente Timor, que experiência neve ita se lembra. E a experiência ao serviço e a NWTL Phone House tinan luau na. Antes house daw famoso e TikTok. Então, na ba ami hanesan promotor sempre kala brosuri halimang hori seba customer sempre makahalo atividade ka movimento e Timor Plaza. E na ba da ruma ita hetang customer na bema comportamento dia siya sedang ami lahola obrigado barak. Balo na bema ita may magsiya nalvuzo si lahat no si uma mayo da ruma sila gosta ita ho karakter da hanesang ne ita se da ruma siya bako brosul muno. Mabita da bako brosul muno ita ikan ahasol ita foto banira obrigado bara kita na fating hilita na brosul continua na fating também hawaten hang kata haunin nuda serviço mabe hawaten kata fulan hase simosa magne nuda salesman Personal dan antes ne ia educação formal rumah tatuir hospital dari ni kala. antes hau ba cursos sa nuda hospitalidade lá iha mabe hau background musi família nuda hospitalidade iha tem essa iha decorasi iha MC iha mos tem festa sirane na mos hau rasik bot husi igreja. Yeah. Okay, fila fali ba endorse, mas ita bot hetan contrato ka o tawaran mais ou menos iha quantidade que livira bot livira bahaya hau niya karera guan udah liha phone house idane hanesan bahau niya idane hanesan serviço na idane bemak fulang asimo hanesan selang si endorsement idane paling sekali hau promosasan langsung emas selu kedas. Okay, mas selu kes. Selu kes kedas. Okay. Quantidade segredo. Quantidade segredo. Okay. Mas salário compara com o Ulu agora, segredo. Ulu agora e agora contente. Vamos contente e agradecemos. Yeah. Okay, além de hanesan figura iha media social, fila ba uma atividade seret makalo ya uma família seret mais ou menos. Ya, ho família na bem mais simples, ho pai na bem mais pescador, no maing agricultor, hawa agora lang hela iha betotasi marinir, na bem mais paling sudut lu aeroporto niyang ne. Fila ba uma, husi aplikasi TikTok ne, how thank informo lu ba pai main katak how usa TikTok, daluma how halo hal video hanesang ne, daluma usa lopa feto niyan, fug falso, mabe how dyan hanesang
apa masa me bela compreende me how explica que agora jani hanessa interdau followers hadau followers pois idanemos te bela retam benefício dia cozineba então pai romain compreende los então agradece se simulos no to agora. Então, followers barang, o ensaho comentário, vai bol netizen niya comentário. Ida na may magpalingat liw, ida na may magdirect liw, ida na may magcomic liw. Iha na TikTok ne, ang halo buat na mag exemplo, eu fui atla iha. Ano sa halo kolia comedian, dalam mga promosan sila ne, mabi halo haten na balumay diak, balumay nila haten itake na sa kay rai kuat kita dit mustele la mos mustele mos ne. Lifuan may labele later din. Maybe idane hanesang musika laba. Ni hanesang tarata ne hanesang fuhela espaço diak maita. Ita labele di hang netizen la diak. Netizen mo suporta ita holifuan ngabe maksila hasay maita. Sina komentaryo ne hanesang futi ita. Dalabal kay madian ihabal post o taka komentar. Lalikan taka komentar. When hindi makomentar ni hanesang ato futi na followers ba tama semakin matarata ita, semakin mabakmos gosta ato hare ita. Ida ni mag husi netizen yan. Bah for agradecer-los, obrigado Barak. Dia antes de terkenal di TikTok, depois de terkenal dia, mais ou menos a diferença, e aquela diferença ulug agora. A diferença Barak palmate. Iha antes how sidak terkenal, malah conhece how. No, lao biasa malah conhece. Ida agora ita how terkenal how titi how bang. Waktu lao dit mus labari ki kuam bolu, waktu bane verso si ato si fali cidade bato formos hatena ho tudo titi how bang. Kalang wasai falungan meti mus na fatin conhece na bat titi how bang então okay agradecer-los. Nidi kida mak when hilay taba, antes malagosta mabi ikus-ikus magosta hot ke hadiran tamba hamay hanaversang dal titihobang então halo buat na bedia labara kita hawa agradece din. Okay. O unsa ba festa ba mercado sa ambiente sa Nasor? Ba festa, ambiente na bem makawasoro. Agora daw, how gosta los ba festa. Mabi festa é distrito din. Paling gosta liya festa ileu. Hiya festa ileu na ba ato emasimu ita hodia close. Itanya narang hiya microphone mapemil lahoturay. Ba hiya mercado na fating emahase emabolo itala emabolo dalong mabalo husu foto entah tem que para foto. Dalam rumah itato sosa sasang maklahanesang una ulog. Ulog ita basosa sasang ya preso babae. Ngabe hanesang siya loke ita to basosa ita husu ulog. Sekay kita lah husu may tagosta entang niya montante sala lais din. Sana tambay terkenal. Iya, dalam rumah sedang terkenal ada ai. Jadi mesti serviço makasta, serviço matean hoto. Okay. Oh, afinal ita gosta liu ai leu, eh? Sim, ai leu. Ailewan sa Rona di dia ternyata Ailew mas itu nia banyak prefere na sa munisipyo na tamay nia lista tu pa visita ka festa nia prefera tu pa. Durante sai salesman oras serviço tamba oras serviço hanya sa salesman o insa. Bahia minha companhia NWTL, Phone House nulali distribuição, si Phone House, promotor. Iyan na ba, gosto liu niya regulamento. Bahia Phone House niya regulamento ne capaz tebes, hanesang mo, halahaten si companhia sesel, mabe si Phone House, tem que 12 horas. Horas tarde mus labele, tem que tama 12 horas, han 12 horas, tama faz serviço 12 horas, saímos 12 horas. Ito po tagwenta ho regresa. Tama primeiro, ita hanesang ita foi coco primeiro, ita sente sa cole, tama hambrik tan, ita 12 horas, mas de 12 horas ita vontade, ita ne serviço no dal marketing promotor, ita labele hatodan an. Ita tem que hakman ang, ote ita must tem que enjoy no contente hali também dani ita mahakarak. Então kita contente, okay hato mga ano buat siya ne, okay laho dia going. Pois na baia niya dia husi regas Phone House yang ita labele falta.
Karik falta tem que informar ou tem que irmos medical certificado. Medical certificate. Sia. Durante ne cumpre. Ya, kadang cumpre, kadang la cumpre. Tem que... Kuliah honesto. Ya, honesto. Trabalho- Kadang cumpre, kadang la cumpre. Trabalhador kuliah honesto. Sim. Ok. Depois karik la cumpre iha samada rumah kalian. Sama dalam ami hanaba karik la cumpre, então si iha verbal warning. Ne si husi aminya manager operasional siya belakulia langsung diretamente ami karik mag hanesan demais liona ita si haso langsung bahaya office. Siya karik idane maklabel yo okay ini paciência karik si bela então si iha tolerância meita. Tamanya regras memang kita tem que cumprir doni. Você lembra, cara, que tinha vídeo e daí de tonton asa barak liu nama kita nih, menonton barak. Ya hanya video dia tonton barak lima titi hobang eduni hau kuliah titi hobang ne nomos ida makasih mah dia titi hobang na. View mas hetan hira. View hetan 84.000. 84.000,9K nomos like paling barak lima niana. Like 18.000. Ulu sekik nih hanu saya salesman kalian. Kau iha mehisi selu. Iha sekik hal hatena tu sai salesman hal hatene tambah mehiselo. Maybe iha mehiselo, maybe los dan la realiza lá. Maxi dau que suporta vai dana ba. Então, toha huo na remata na secundária. Então, how hilia tu serviço iha salesman iha phone house. Tu agora Cynthia nessa seguro o serviço dane? Ya, seguro pois contente palmo. Contente. Contente los. Se a cara buka tan serviço selu kalian. Hal hatena mabe agora dau how contente no comfortable los ho phone house. Ok. Quero que ele explique tok tips rumah quando vai sai salesman e dia que não insa mais ou menos. Okay. Bahan na maluk sa nabe mag serviço no dal salesman tanto iha telefone ou iha sa sansia seluk nya tips agora daw mag titihobang iha o kriya rasik mahanesang wang hila customer sa nabe mag tama ita labele langsung se o balu lagosta ita tem que hacer uluk nya tu mai ha bom dia da dele ita tem que bom dia mai hello right boa tarde atne siamos belesimo ita langsung labele toto ba hare telefone kan se la dungosta bom dia ba manyasimo bom dia mau banabe mana banabe hare telefone rumah wami hare la haremos te mau ngami explica de la hola la problema amne chada la hola mala problema ni saharai kang ni hareona ita explica ni husu na telefone ni ram hira berarti tatene ona ni husu na telefone ni ram berarti nya to hola telefone ni husu ni ram husu ni internal memory lakil tara banyak preço husu banyak garansi oke te explica lá lakil ya mahola na tambah balik li ba halo movimento timor plaza sia balik li mahola telefone Ok. tambah henaba telefone ma barang. Ok. Serviço do salesman liga o telefone. Claro que tem que conhecer especificar esse telefone. Sim. Ulu que escola IT lá. Lá. Ok. Então iha piba ngira ne sebele aí tá explica to onsa bele hetan telemóvel ida dia onsa bele cuidar do telemóvel dia né onsa itu bele explica to público. How titi hobang mabe la escola baiti antes how apply ha phone house ita tem que ha tama documentos pois ita mus tem que ha teste by ha telefone sia se manda ita se estuda pois sia teste kalik ita liu feng ita bele sai salesman ita liu ita bele kokotinan selok o fulan selok by ha nya spesifikasi ram sia ne bagwa la by sia nabe magtoman liu game sia ne agora daw ami ha telefone mint nebe mag agora ami prom helhene no tito habang udela kaos min ani agora iha modelo phone nia heramen 4 to ram lapang no heramen 4 ramen 6 ram lapang no preço lahanesang design mus lahanesang by nia ramen 4 internal 64 GB ne suporta tables ba nia games yani aplikasi sila ne namos ba iha kamera nomos bayar niya charge bateria sana agora telefone hototo mai ho fast charging hanesang iha Samsung iha mos min
liga filfal baitnya personal lar mas sa experiência maka sintian sa uluk na moruk tap teves ka o midar ka o sucesso mas sama kita liu durante tanya Morris. Baiha, quando baiha serviço niya, Ita niya personalidade, okay. vida Baiha, pessoal. vida pessoal, okay. Experiência moruk liu, midar liu. Iha, uluk liu, moruk mabarag. Lao, ema hakila, dari malefang at sa ita, pois ita hanesang, paciência det, nomos halau det. Buat sa nasa hanesang forhela espaço ma ita. Mas que niya lefuang torang ato hamono ita, lalikan ron ato ilida. Tambah hauluk mos, halo dun lao barak, hau tulit atividade igreja niyang hiya Dom Bosco, hau nuda animadores, nora tuliano na ba? Hau mete hanesang neto, remata escola, pois iha uma na fatin tuil atividades siya ne, iha 2023, hau continua na apply. Apply na serviço phone house, no agora down, sente contente los, tambah iha presença phone house niya, hau contente palmate, bela sa iseresmeng na bema diak iha na ba. Okay. Okay, aproveita o produto serei nene, bela explica tok. Produto serei nak ne mais ou menos. Okay, diak agora ita live baiha hanya serviço fatin. Agora daw telefone bemak new lo siha ahil 2023 niya. Ihane ami iha preso ne bemak discount los mahanesang mint alapang. Niya iha RAM 4 no niya internal memory 64 GB. Bamalos na bemak buka preso ne bemak kik. Ni diak tambah niya mai ho niya accessories ne bemak kompleto. Ita sila gasto tang niya casing, tama niya casing, niya headset, niya antigores, kompleto keras. Nabi ita precisa hola dit ma, preso $85. Nima mint alapang. Baiha siya nabi mabuka iha rame nam niyan, ami iha mint G6, niya rame nam no internal memory 128 GB. Niya mo sa hanesan, charge, headset, antigores, kompleto. Nomos ami iha mint X8, niya ramenam internal 128. Na fatin, charge headset antigores kompleto, no niya preso 129. No bahig 6 na halo temi niya preso agora mi halo na diskonto niya $99. Niya mai ho call tolu, call matak, na mos call silver, iha mos call matak Morris niya. Baiha amin yan RAM lapang, niya iha X8 Plus, niya RAM lapang internal 128, preso 129. Iha ne sila telefoni mite, iha mos iha endorse, sila hetang ona endorse susi artista Timor niyan, iha mos artista influencer susi TikTok, baiha amin niya telefoni mint susi phone house niyan, nebe makagwa sa hila promoção baiha mint, alapang niya amin niya kolega Joanna Muniz, niya makagora kalhela halala promo ba alapang. Namos baiha G6 ho mint X lapang itanya pasti tahaten ho tu itanya artista influencer TikTok Nadia Lival. Niya mag promo hela baiha G6 ho mint X lapang. No baiha mint X lapang plus iha artista Cantolida niya mane mag Chilo Costa, dia mag agora sa hela endos baiha X8 Plus telefoni marca mint. Okay. Mos iha ne ami lo siya telefoni dit mau. Ami mos iha speaker hanesang ho marca mint, iha mos smartwatch ho marca mint. Bamag sa be mahakak uja relógio ka jam tangan, bela hakat liba phone house, tambah phone house dit mag distributor autorizado by iha telefoni mint, GBL, namos by iha telefoni na be mag phone house fan iha na ba. Bela hakat ba Timor Plaza no iha Colmera, Fatuhada, Audian, Liliu iha distrito sa ni ami iha Baucau, Kota Lama. Okay.
Onde ho garansi san. Ya, da rumah é mais mas tem preço desconto, preço barato, mas bem, né, duração torrida, né, garantia, mas bem, a minha fonte garantia banho sistema tina nida. Kalau que freelance banho sistema, né, software sia né, banho né layar, né speaker, beleza confirma e Timor Plaza, a minha ia service center rua, ia kedasi handal rua, phone fix. Okay. Idane sama. Ida né, ba minta speaker né agora dá é gosta los tocar music tamba ida né tabele usa lori lao tamba niha pasta quedas nia musiha garansi namos nia musi tabele usa ba charge telefone kali kita lama ita telefone mamaturo ka speaker si bele usa então tabele usa charge telefone iha né sinen dua né hanesa ita bele usa ba charge telefone ba ida né nia preço será 19 na bahia mint ida né $85. Ita bayar 19 ketahaluhan ami mah satu paket ho microphone wireless rua. Nia iha kedas microphone. Ita bele karaoke toda del mo senti la bosho. Durante ora sira ni bateria. Iha ne ita charge horas tolu, ita bele toca to 12 horas. Ya. Dia. Ya, espero katak malu karena sir. Titi hoban kono ba sesan teknologi sarna me koros na daw presa W Phone House fan hela secara qualidade dia bele bana ba dia experiência barak o hingitarona no husi itania bainaka titi hoban kata tambah sama nia narang ida titi hoban ne sai famoso tambah dia promoção telemóvel ida ho nebe hanesão te explica tak water resistant né termo lolos mak termo inglês kata water resistant kan bele aguenta bahira mono ya belaran mas ve titi hoban ikus mai tania bainaka ne introduce kata bele hoban babe ikus mai público maka hasai falin ya narang sai dia hoban to ikus bolo titi hoban o hin loron sai famoso ho experiência husitania bainaka ne rasik haturu katak rede social bahira itu utiliza dia sempre for benefício ba ita hotu hanesa utilizador ida nema experiência nebe lorong ita hetan tu irma ita hein katak itania maluk timuruan sira seluk si utiliza rede social hodi dia atu bele for benefício ba ita an rasik nomos ba sociedade tama to banaya de titania entrevista badak ba programa ohin hamutu ko hawa Augusto Sarmento foi obrigado vai tabocer husi studio bebora agradeço tes itabocer bela acompanha programa ini Janela informação ba Emahoto atu atena informação atual diagliu kita halua hane hambutão subscribe like halo comentário no file do media social hoto.